Kublai di kan. Boleh benar. Pila ban ya tu ya ka profile le jong. Let's say fi kertang you pat pi day na a bat kater ju mai pa ju pi bat kum tatar. Kekerteng juga di kan tepok lam karbani. When the push nang langsung put, ini buat Paris South Super. Tapi senang juga kita ini buat Paris sih, yang kecil aku matang. Si itu menjadi ada kejap. Ti nak pedeng kinyong kikun dari bakadu. Ime ipai dari ime di konsika karbani, ipai dari iba mixon walang. Baru orang kita em. Oh, kita em. Kan salong kecikiman ke bakraw kin deh. Nomor buan kiba lesi kim laban dan lang baru argot bermik pati. Ngai kublai ke nyai mai pa ju pi mo hal kom kerpang. Lesi so kan sai. Ti tu yang ngai pang ka jim pulai ke ju pi. Ngelastan ke jim pulai jonga nadu kelas arit high school nongdom RCLP boleh hikai di madang jonga imadang feeling star karbani. Entah pada yang lebih tinggi ya ka Jingpulai kelas 5 adu 10 hang ne po school parish Esperando secondary school. Entah pada hadin kudu ngala beteng pada bandai pulai Bandung lingdo sedang po Saint Xavier's Minor Seminary Hadin ada matrik. Oh ada matrik. Ada kudu pada ngala beteng biang sia Crescent College ke filosofi ke Arsnem. Entah pad hadin tu ada filosofi ngala beteng pada ke Jingpulai graduation jenga. Entah pada Hatu Kupor pabinang led ni kelas po St. Anthony's ni sa po St. John 23rd Study House. Okay. Jadi itu pada yang ngala pendapi kerjensi jonga po St. Xavier's Minor Seminary po Sulong basis nem. Jadi itu pat ngala pendapi ke orientation course po umran Hatu Kupor COVID. Entah pada usnem arjar arpuway ngala led peteng dengan jipulai jonga po Orient Theological College naga benta ka theology. Okay, benai Jun menta mesnem beladep malah long dikan but ngala pendep kedai ministry jonga po Cathedral Parish lah yang kura. Alamat parish. Di sakana sengi menta namentapan. Buai kesing kentang. Menta lah nyu terik te sukumba kadwe sengi ai kada. Kadra terik sengi kentang. Lam thrill nei. Thrill. Tu thatu tu yang kumno kan ni kejing khot kawan api. Kejing khot ngam tip haman syua padang kena kisah ong ini ba ngisah ong bang ko along pada tang ba ai pu padang kena rit kum tu nyo pras nem pada ai jing long kena yang mana rumjuk kampai hok. Tawa kebalong turning point nak kapor jong kejing im jong kadai kapor bang akre metrik. Bad tu kapor ngakan mau hakawai kapor mas. Lingdo ong ini bengin doai nak bentai ke jingkot. Pada tu kupor usimnya kesela sispa iwe nak lenti beneng. Pada tu kentin bukhado ki kata wahyanga. Ibu ong pada kalong kemon jome banjit ya no riano nak yang kesem ke jomi. Ni semua ini nak bentai kan. Ish kadai. Kadai tu ba long kebayalah menga ke baktik inga ban persiang ban long lingdo. Ndai mana-mana bakhot bawer ndai. Kadai tu kupor dak mas bakhut. Pelang ingat bagan dan ketu kecing terang. Kalau dai ke mau jisu mo duai syau trai jo kejing khot baun. Pa si bon ke dong trai. Ampai kan mau even. Tapi dia so je kata kejing duai tak sengi. Oh sudah. Te klempe pile kendu kejing ha kejing ya dan ti jong pi kejing pen krek kejing pi. Pila ban yatuk katukan ni lasi kita lani pis ngeu baklem don ke kejing lani kejing thut ha kejing ya lenti jumpi. Kejing thut te babon mana. Kejing thut teng kejing nombri kejing ni kuat certain amount of freedom. Ingin you like lu you like lan lu teng. Ten rei apa perkat pada kejing em na jong ngasu gumba Tadangi kuat tan pancu lai lu lan kejing em jeng yang boy si ru. Ta pada sengu kuwi kejing ke bakrau kam tam na benta jeng nong kundang ban sa seminary ke depan pudak kota syuki.
ngam jumlin men krakot hasuki wat hamid ngi krakot selum sawa ngi krakot ciki ding kisi ciki mau ye ngam jumlin men krakot hamid berkusuki kabumut ba kajing ke ban kongdu mari rum seminari nak bata jonga kadai ban syongkop study hall ngam lah syongkop takadau sem sitom sipor apor ya ban just de nang ta pede bangita don seminari ki wan la kejong ke background ka sem jing hi banginya sungtu jengmut tanarter Andre ndah ba banging le salang ni kelalong kumsing sistem ho idon jing ka jengmut kumne kum tai tang ba ha ta jing lenti pedang ya rap yoi kui yang kaliang mo inju ai la de ta jing per bakan ben saprat dengi pedang nata kibun ha ka jing teng wat ki jing puleru kem de ki basuk Andre nak ba bangingi ni fokus ke goal jong pada kita kecil pula ke jing berkhoi suki pasuki ni lah iban job kai pada mula hai to piang ke gold hoi ban long lung do re ban tangi la dang yo khambon di lung do mo ti re hatu koi ka ban kong hi ka long ka jing ai ki sacrament ki pa jong play but kam tam sakramen juga jumpa, sakramen juga Eucharist bukhoi, but kiwe ki sakramen. Pidon nalor kini pidon ke bakar pang ke ba pidon ke jing temu. Let's say kum masa long ulung do sian haka kat Patrick mo. Ti pidon ke let's say ke jing temu, let's say nang nei syakamat. Bahkan ke benta pin concentrate. Lada gadai haka boy day beka ketin jublay lagi day haka boy day beka liturgy haka boy day beka jing yalabat no lesi haka no bentab pida anu siapa pin long lek ai kajing penkerpang iladi amadong batadon kebal kerpang kata te amdadan rei abang pej kibri kamtam maki parish nang kendong iba kajing pojik giling do kalong ka kam jenjar kendet amar ba ki parish yang diocese jungi idang bun ki nong kendong bar kidang life house of house nong ka ki parish kabumur ba ki parbange jungi kini ibadah tang sisin arsin sisnem te kabumur ketu gede ek ba penlong nga banong gede di jungaru wala mon play wala mon play ban jit nga kulai ban 19 na ka ban tajuki ban yarap yaki begini kenduk belai kamtam ding ba kajing sekre jong uling do yes basa ko wipat ke ba ngadon berbor ka mensim ke jonga ka long ba karla ka dia ngi depan penuh ki yang kisam ke jongi kislam jong kajing ai training ni kon jongi banji teh kam ling do so sweet yes dan kam ban promote yaki yang kisam ke jongi ban penmi ki ling do ndai tang ginong tre ke imlang salang dan kam kamtam ikinong tre pa ko balang come down to be good Christians mo kata nawar na ki ngisem ki ba lese ki ba im hok ki jing im Kristan hang ta ki me ki long do ki niam ti pidon ka tin im sngi ki jung pi ye ba lese pila ba ne tu ki im sngi ba balei ba pi je di kan ni kantin im sngi jonga kan long lese ki weekend taken kam isu dia kan det nomor wang lagi ka sound just for life kan dai Teka dekon ko ba nyo ko ba ang shanungan pet na ka kamat jong metrai. Good. Kene ka panpalang ke jing im gujongan namar ba punsin mde manga ba kwa ban lolong do andrei masu ba de ublai ba wan jang. Nga persang banri kat la kat yai andrei na banri ba ublai man. Te masu ba kene kentien kere kentien ka ba khot ba weringa ban ong wat nomri isu no ublai aila bu ublai un syam ya pi kata kede kentien ke babangar ko ban ailam ku ban ong kejing im kejungi ni wa di ublai ring ndam syam tang ba ni ban aila bu ublai un syam yangi yes umut ba wala ngiri ke bang ngiri ublai un lap yangi tang ba na da bengim ko bu un lap kemud kanam pentoy ai kena kata yang legit ya kentien kum kentien im sngi junga ban kan mau ilade bahwa kejing im ki baladap ngela persang mandri no play tang ba naduk menang ne sekmat ngenem ri shu no play penban ngan aila bu boleh un syam yang badah kuju ur komru
ban kuntulan iki wai bikin ai kan ekalat ke bukser bu blei un syam iki kulum pelong iki ki atir jongo. Hai, beautiful. Ha syua bangan long lendo arung akan mau bangala. Kata kejuk kasam ke bangala kata apa yang awal ladang klam syim ya kum katinem sngi. Handrai akan mau la buah karkom jong jirwai. Ko try miti blood jing em janga. Jing mod ki bare yetmu basisya. Sya soin langan her dengan kam sakituriau hang tamedon. Mo. But nga sa sunat ki banta ba hadu jong dengan sam sis pale pundai. To yet yang aku try. But what penbet yang ladang bakla. What sya bangan bakla. Hi dikata ngatai kata kemen sim ke ba kani ka sam ko ong ba. Lagi dan baru play te ngim la ban le arsak mo. Beautiful tinim sngi. Dan syuk katuk ane ki benta jong ka Bible ne ka gospel ka ba ta IP. Kentien jong Bible ka ba ya kita berborenga kelong kawiru na dengan bakal kita jing penpau kelen nong ka balai kedekot kedekot kat kendai arpo ki ba pen kemau ban ong ba kami ni itu kita boleh uye shop sempat. Oh, shop sempat teng urang penlong ingi begin ya mat sibun kijing ai kijing tunjuk andre. Ini kijing ai kijing tunjuk kipan kan mau ingi boleh uye. Ta susu kedekot ke babut ke ong ma. Kami ngati de kijing. Te kene ru ke penyesrim lang berketuka kan tim segi jonga ban ong boleh uye ti de kijing kang jonga. Andre ngam kwa bugun rung gunum rung. Andre abang ngapli ke download pete boleh urung. Hai. Ki om ki artis bandroi kan ini. Uji subarai kalanten mu batin. Ong ba utu nop lane utu jing hook ne utu jing pli kayi don sabar. Udon tang sapo. Pi te kata kalong ke balong kerpang kan ke jingkang te. Te ngatrai mapi badon sapo pi plin em. Beautiful. Play utit bagi don sepo tambah penbor pak. Exactly. Ti how do you tu nga pi kwa ban ai kanja kentien pi ong mane ba pi kwa sia ban penslur yaki khana mo. Bakin ngau don kam ban long baslur ban mi ban trei nak banta ublei. Te kum no try pila ban ong itu ki bahale se ki bayo i kan ka jing interview kum no pila ku ban ong ki ba ke ai ka bakin nang ko akin sim but che akin pai ba ai ka ai baki de ban le ladaki dot syak ta ki tu kepaling kong ngaso kumba ki de ban ningkong madon kam yaki atiar ke basabar ndrei dan kam masngap ya kam sim ka jing jarjar. Ada mengingim tan por ban don ka jing jarjar kana mentoy ai ka basabar. Yes. Ni kendo iki bishop ni kendo wadi pu dong trai ba kan dan mentoy. Ndrei haba mengingis ngap ka jing jarjar ni kendo yu boleh. Dei kata ka jing jarjar ka ban sastang iki pensas long ka jing sedang ban melek keno kam ba ba di jing temu ba baru. Ya, betul juga ngong perlu perjor kamtam ki baik ya kane kamtam ki kon semla ki dan lesi wi pingat barit ban dan ti jing terang penolong do ngong ki sengap susu ke jing jarjar nama de ke jing jarjar bu belai bu pasiongi ya oh ha ki jing ya kenduk jungi bak beriau belai penon kami ki beriau bikin keren sama kata ke jing keren jungi beriau kan cu jano ada mengi imdan por ke jing jarjar nama kata nasko kumba dan kami ban ong sibun ki kentien rei dan kam ban ai por ke jing jarjar ke pertejungi menta ke penlong ingi bingin bun kam ke penlong ingi bingin buan ki pam penanto ingi rei idona ba ke por bangin samjar idona ba ke por bangin dan ke jing jarjar jo kemensi ba nga wer pakin ai por dia dan ke jing jarjar kan tambah dua kin shemelde hagijin duai hagijin puson hagijin jarjar kasi stunat tukin tien jong job lai polai to shu shashkor bas ngam jar ngan sahi ka jing study pi
Kadi kata mo piong pisisya. Di lada kanu kajing rai mo bat susu kasamar posan lema kelaka kuat bakarar. Kiba ko ngu yu trai. Kita hikai na ya kalenti bagi dia banjit. Tidak sabjar mun sakren. Keren kemud pinap ko ngu. Tapi ko ngu kemud pisan nang banjit. Di klempem kasalong kasengi wa komen ba. Ngai kan ke Paris kala pen krep hawa di kasurok rumo surok la jeli ba na daw jom hite kalau lam ke cikerku om dei tang epi ba pilong ndo on rei na ke bentaki pai jong ka ne ka jakab dong katang bala iyo kasurok ba ba na du na main road mo sendram sidu main road mo korwan mo ketu ya bayat lembah na ke sosumper kala jeli ba ngin wan menta ti ngatrai kanika Paris kadang sarong kadu kata-kata bapin bapimi menta pi di ulung dok pakat no ni ba ada sih adin Father Justin datang okay dia now after long time bau ni usau semperu klampen bi leng dok siu uyang rasong rei ate manta sisa kanika kajing wan jopi kajing sim jopi kani kalau dei jeng no ka buram jang ka Paris bada ka juga por so jong ka yeng kasem ka bating buram yo play namar ba ngatrai ka kata dei kajing bahai ka dei na email pa jopi nongkong ki bala IP kajing em ba pesan brong ba bada ong jisu mo ding wo ba sei so ba ding ba bahau mju segi so bas new te pilong sha way na kita te ai kit bakir yang ipi tikan ba pen nang le ba shu pila le ba du kata-kata sidral ngilai ipi bar bursin hai te klempem ya kata jing trang ipi ba pen le skin kondom kata kalong ber kamba sha namar ngi shem ngi i sha ya jing trang ngi briu ban yo leng do anong kondong haba wan leng do along man wan play hi ti sai sin ngai ku play pi bari ka yang sem ni pi tu blen ku do un pen long ye ka khat khandai tarik ka blen ka first mass pi yang nemo makan long ka job ngai ki pen krap krom ka long shai tu blen ku do pi bari ka pares ye ki padar bat kum ju ro ya ki pa jong play ha ka pares ku play ti kan